fajn! Prijateljstva. Za 9 gorami in 9 vodami Telebajski se bodo igrali z nami. 1, 2, 3, 4. Telebajski. Čas za telebajske. Tinky Binky, Dipsy, Lili, Po, Telebajski, živijo! Moj! Ojej! Kam so šli telebajski? V deželi telebajskov se telebajski pozdravijo z ojla. Telebajski! Ojla! Najprej je Tinky Binky rekel ojla Dipsyju. Ojla, Dipsy! Ojla, Tinky Binky! Moj! Moj! Potem je Dipsy rekel ojla Lili. Ojla, Lili! Ojla, Dipsy! Moj! Lili je rekla ojla Po. Ojla, Po! Ojla, Lili! Po pa ni imel komu reči ojla. Komu po ojla? Po tudi ojla. Po tudi ojla. Ojla, Tinky Binky. Ojla, Pu! Moj! Ojej! Tinky Binky! Dipsy!
Tinky Binky! Hojla! 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 Rada hodim v vrtec in se igram s prijatelji. Luiza je moja prijateljica. Spoznali sva se v vrtcu. A bi se rada igrala s kockami? Ja, ja. Mi se radi igramo s kockami. Pridite, gremo risat. Oblecite predpasnike. Delali bomo odtise rok. Sedim zraven Luize. Katero barvo hočeš? Vijolično. Izvoli vijolično. Je zelo gosto kot lepilo. Malo bolj mrzlo. Umijte si roke. Sem bom dala svoj odtis. Oranžna je moja najljubša barva. Tukaj sta najina. Ja. Hvala. Ni zakaj. Zdaj bomo odtise izrezali, potem bomo pa vse skupaj zbrali na kup. In jih vse skupaj nalepili v krog. Kar pritisni. Zdaj jih bom pa obesila. Wow, to je krog prijateljstva. Še! Luiza je moja prijateljica. Delali bomo odtise rok. In jih vse skupaj nalepili v krog. Zdaj jih bom pa obesila. Wow, to je krog prijateljstva. Telebajski so šli na sprehod. Po je nekaj videla. Bila je roža. Potem je Lili nekaj videla. Bila je še ena roža. Še ena roža! Hojla, še ena roža! Potem je Dipsi nekaj videl. Dipsi! Lej! Bila je velika roža. Velika roža! Hojla, roža! Potem je Tinky Binky nekaj videl. Ni pa videl rože. Glej! Ni rože! Potem je zraslo veliko rož. Telebajski jih imajo radi. In telebajski se imajo zelo radi. Moj! Moj!
Moj. Moj. Čas za telepapa. Čas za telepapa. O, ne. Papa, Tinky Binky. Papa. Papa, Dipsy. Papa. Papa, Lili. Papa. Papa, Po. Papa. Ne. Papa, Telebajski. Papa. Ko se sonček odsmehlja, telebajski rečejo papa. 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 Za Pro Plus sinhroniziral studio Ritem. Ew, ew.